Povodom 350 godina od upokojenja svetog Vasilija Ostroškog u produkciji televizije Hram, koju uređuje gospođa Mira Lolić-Močević, snimljen je dokumentarni film Sveti Vasilije Ostroški, svedok Vaskrsenja, čiji je autor katiheta Branislav Ilić. Kao što su gledaoci mogli da vide, na početku filma njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, nadahnuto govori o svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, predstavljajući model svetitelja koji možemo stvaralački da podražavamo. U čemu da ga podražavamo? Odgovor je jednostavan, reč je o ljubavi, o svetitelju ljubavi, koji prema Hristovom primeru ljubi svakog čoveka i ljubi ceo svet. Autor filma pažljivo odabira i sve druge sagovornike, koji se na jedan upečatljiv način osvrću na ličnost svetog Vasilija Ostroškog, na mesta na kojima je prebivao i putovao, na bitne dokumente iz arhive Ostroškog manastira, na čuda koja se neprestano dešavaju kod njegovih svetih moštiju, a divne su i dečije izjave iz kojih se jasno vidi koliko deca iskreno vole svetog Vasilija Ostroškog. Autor filma se takođe potrudio da gledaocu približi prekrasne predele rodnog mesta svetog Vasilija Ostroškog, manastire u kojima je živeo, kao i grob svetiteljeve majke Ane, koja je od malih nogu zadojila svetog Vasilija Ostroškog istinskom pobožnošću i koja je zajedno sa svojim suprugom Petrom odvela svog sina u manastir Zavala da postane monah. Sve do sada rečeno sasvim je dovoljno kada se radi o onom aspektu filma koji se odnosi na prelepu ilustraciju žitija svetog Vasilija Ostroškog sa filmskim kadrima. Razume se, nemam nameru da prepričavam film o kojem je reč, već mi je cilj da sasvim nakratko progovorim o jednoj drugoj dimenziji filmske umetnosti, koju ovo filmsko ostvarenje zaista živo svedoči. Naime, poznato je da je od pronalaženja filmske trake do danas odnos između teologije i filma pretrpeo mnogo promena. Ovom prilikom bih sasvim nakratko za ilustraciju naveo sledeći primer. U poznatom tekstu Juliana Mitchella, Teologija i film, predstavljeno je nekoliko ranih rimokatoličkih dokumenata koji se bave filmom. Na primer, u svojoj prvoj encikliki po pitanju filma, Vigilanti Cura od 29. juna 1936. godine, Papa Pije XI, pišući veoma uopšteno, izražava svoju duboku brigu da film može da bude škola pokvarenosti, budući da ima moć da utiče na promenu ljudskog ponašanja. Taj uticaj može da bude loš, ali svakako može da bude i dobar. Bavio sam se dodirnim tačkama umetnosti i teologije, posebno od kraja Drugog svetskog rata do danas,
te bih zato ovom prilikom samo za ilustraciju istakao stav teoretičara umetnosti Ernsta Blocha, koji kaže: blagodareći Hollywoodu, film je postao najsramniji vid umetnosti. Hollywood koristi kič za ideološko zaglupljivanje mozga. Imajući rečeno u vidu, ovde bih nastavio sa upečatljivim stavom episkopa Kruševačkog Davida, koji piše da pokušaji cenzure imaju smisla, jer mogu da pomognu istinskoj umetnosti da se bori protiv šunda. Razume se, Blochov stav o Hollywoodu ne možemo generalizovati. Američka filmska umetnost nije samo Hollywood. Neil Harley zastupa stav da je moguće da se u filmu prepoznaju znaci blagodati. Isto tako vidimo da se vremenom menjaju gore navedeni stavovi od pomenute enciklike, te rimokatolički autor i filmski kritičar Andrew Greeley tvrdi da film kao deo popularne kulture jeste locus theologicus, teološko mesto, područje na kojem se čovek može sresti sa Bogom. Tako dolazimo i do današnjeg lokusa theologikusa, do filma Sveti Vasilije Ostroški, Svedok Vaskrsenja, autora katihete Branislava Ilića, rekao sam, snimljenog u produkciji televizije Hram. Ovaj film je pun znakova blagodati i živo svedoči da pravoslavna teologija i umetnost, u ovom slučaju filmska umetnost, nisu dva odvojena entiteta. I teologija i film mogu biti načini sagledavanja i artikulisanja zajednice. Mogu da poboljšaju postojeće percepcije i da omoguće sveža iskustva. Teologija i lepa umetnost mogu da odbace lažne podele na sveto i oskrnavljeno. Budući da saglasno Filipu Šerardu, reč sveto, jero, podrazumeva posvećenost, a u jeziku prvih hrišćana srećemo i izraz tajna, misterio, koji između ostalog upućuje na činjenicu da se i u određenoj praksi, u određenom delu otkriva sam Bog. Sveto je nešto u čemu je prisutan Bog, nešto što je proniknuto njegovim svetim i nestvorenim energijama. Crkva je sveta, a sve ostalo je potencijalna crkva. To znači da, na primer, zemlja, priroda, život, fotografija, muzika, slika, film ili bilo šta drugo jesu zapravo sveti onda kada su izraz nekoga koji ih nadilazi, a koga oni otkrivaju i objavljuju, isto kao što film o kome je reč otkriva svetog Vasilija Ostroškog, a preko njega i samoga Hrista. Nije moguće da je nešto sveto samo po sebi, bez drugoga koji prebiva u nečemu. Dakle, nije moguće da je nešto sveto samo zato što neki smatraju da je sveto, a pritom to se nalazi izvan zajednice sa Bogom i crkvom. U našoj epohi, nažalost, teologija ponekad postaje nešto sasvim apstraktno. Nešto što nastavlja da postoji samo na univerzitetima
ili u nekim zatvorenim crkovnim krugovima, te se takva teologija prema Šerardu šaljivo naziva bogorazgovaranje, God talk, kaže Šerard. Sasvim suprotno, lepa umetnost izvire iz načina života i ona je proročanstvo svetosti. Te prema rečima episkopa zapadnoameričkog Maksima, ta umetnost je najprisnija, ta umetnost je u najprisnijem odnosu sa čovekom. Naprimer, rekao bih da film ima tu mogućnost da uđe u kuću čoveka, te da umetnost i duhovnost mogu da pomognu ljudima da postanu članovi crkve koja je jača od smrti. Istinska teologija ne poznaje razdeljenje, već samo rasuđivanje. Sledstveno, pitanje nije da li postoji veza između teologije i umetnosti, uključujući i filmsku umetnost, već se prema profesoru Stamulisu problem sastoji u rasuđivanju između umetnosti, kako je on naziva tehni, i zloumetnosti, ili kako tehnija, kako je on naziva. U njegovoj istaknutoj knjizi Sveta krasota, koja je doživjela mnoge prevode i koja će, evo sada prvi put najavljujem, uskoro izaći i na srpskom jeziku, Stamulis ističe da u otačkoj teologiji upravo Boga srećemo kao istinskog umetnika, najboljeg umetnika, tvorca, te bismo zbog toga mogli, kaže Stamulis, da umjesto teologije stavimo i izraz kalitehnija, to jest lepa umetnost. Imajući u vidu da u pravoslavnom predanju teologija nije plod pada, već je stvaralačka umetnost, empirijska umetnost, asketska umetnost, umetnost projavljivanja lepog koje proishodi sa nebesa. Zato i sveti Porfirije Kavsokalivit kaže: ko hoće da postane pravoslavni hrišćanin, prvo treba da postane pesnik. To jest, dodao bih, čovek koji projavljuje lepo, koji se ushićuje, a ne čovek koji sve razdeljuje i sve izbacuje iz crkve. Izbacuje filmsku umetnost, književnost, slikarstvo, fotografiju i tako dalje, i koji prema rečima profesora Nikosa Macukasa želi da na taj način napravi karikaturu od crkve. Stamulis još dodaje da je teologija dugo vremena funkcionisala oddeljena od lepog, koje je bilo predano, prepušteno estetici, te je teologija ostala bez mogućnosti prekrasnog, sledstveno bez estetike. Potrebno je da se sagleda da danas u crkvi postoji i jedna tako imenovana estetska teologija ili teologija lepog, koja zasniva svoju viziju uglavnom na povezanosti sa umetnošću. Crkva se trudi da se postavi otvoreno prema svetu, a to može da učini između ostalog upravo jezikom umetnosti i kulture. Film Sveti Vasilije Ostroški, Svedok Vaskrsenja, jeste svedok te otvorenosti teologije prema svetu, kao kalitehnije, kao lepe umetnosti.
Ovaj film jeste jedna teologija koja je živa, plastična, kinematografska i jasno pokazuje da kinematografija jeste, a može i tekako još više da postane teološka radionica. Hristos se ovapločuje i na filmskom ekranu. A pravoslavna teologija se može izraziti i ikonama kinematografije, koja aktualizuje njen živototvorni duh. Završavam sledećom rečenicom. Film Sveti Vasilije Ostroški, Svedok Vaskrsenja, nam svedoči o autentičnom susretu čoveka sa Bogom i sa drugima i uspešno izražava soteriološku ontologiju kinematografskog poslanstva. Hvala vam na pažnju.